Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salih Ibrahim, kelas 81, nomor urut 22. Saya akan membacakan puisi tentang Padibole Tonginge Retimu. Padibole Tonginge Retimu, masagena atie natapai tajang natua tonginge, nawarekeng masepa atie tajange, naripahang atau ngenah puange. Nakiboley atau ngenah puange, maturiada matuju nasulasana, malabitona kedolanro ali. Tuo tematinro tonginge, matemuah jekoe temate lempuwe, tongeriati lempuri mata tenri pakai walem piling pakita. Tongeriati lempuri daud culi tetasalar parengerang, tongeriati lempuri nawa-nawa tetasalar ritanga. Malopoi bicara napatikep wange riati tongemaga. Malopoi bicara napatikep wange riati tujumaga. Malopoi Cina napatike riati witokotu. Kirampe mua aga bele nakede mua puange tasalako. Kikeda mua gau saba nakeda mua puange takalupa ko. Natemat patike puange riatimu, nasalaino puange mojoka tongke na. Andre meman ni macan ninge na malundra. Ia kia magangkani ricegerokmu. Tanga meman ni po makasinge, engkalinga meman ni po macinonge. Ajak lalo mutanga riku burue, mupo sogi-sogimu, mupo lesi-lesimu, mupo cacamu. Kaloria cike mitawamu, maelo kotu nasalai puang maraja.